komfowethu yabo. Impela nje ngathi nje ngifike njengombuko ngoba nanti ithikithi nginalo nje ngosupportile umcimbi. Uma ungasondela nje uzolibona nje lapha nanti leli ka 400 uzoba ngibabuka ngila phezulu. No nje mfowethu ukubeka nje kube kuncane. Bazokhumbula abantu ukuthi umuntu yenziwe kwafika ngemuntu yenziwa music extravaganza la wayigqugquzela khona ukuthi into ka life mayibuye. So mangabe sekunamaciko anje ngayindlamleze kwaMpungoso wasekhaya ke kuyazi ukuthi mina ngikhulela lapha eMabhulunation. Mangabe esenza nayo lento kubalulekile ukuthi ngibe khona ukukhombisa isupport ukuthi no lento lena ngangivele ngifuna khona ukuthi ibuye abaculi beyibuyise njengoba sebuyibuyisile ngiyajabula kakhulu ingakho ke ngibonakala ngikhona la noma ngezile nje ukuzosebenza kusebenza amanye amaciko akhona kodwa ngizo support ukukhomba khona ukuthi ngibehind kwayo lento ye live yenziwa abaculi. Umuntu yenziwa yibo abantu abadeserve ama-gig cause bafika ngesikhathi bathenga amathikithi benza nje konke okuyikhona khona kumele bekwenze. So asazi ke Khuzani umuntu yenziwe uyaziveza ukuthi insizwa ngenankinga asazi noma ikhona inkinga before kodwa uyayiveza ukuthi uyayikhathalela into yenzayo. Ufike ngesikhathi wahlangana nawe estage wangena wenza eyibukwayo. So yibo abantu baya appreciate ukuthi yena umcimbi womuntu wangakubo abakhule naye abaqale naye ukucula. So abantu kuzolo baconsider labo next time Khuzani ungabashiya. Asinanda athi umlando uthini abantu bafuna ukuthi wena uqhubeke ungazwani nobani. Kukhiphe lokho abantu abayifuna into enhle abantu abalifuna ubumbano. Athi sebesolubhanyazile lapha ukuthi uye baphoqile oKing Zoso ukuthi beshoot ngoba bona emqondweni wabo Khuzani akumelanga aphilisane nabanye abantu. Kuphika uMaskandi kumele inzondo kube nenzondo waya bamfaka lokho bamfaka khona umuntu yenziwa lokho bemtshela khona bajika bamsupport bamiseki uyabona. So abantu bakufaka enkingeni bejiba kwesiki umuntu yenziwa unethendele isimangaliso ushaya isigencenye indlela ebabazekayo. Lokho ngeke simphuce lokho ngeke sikuthathe kuyena into yakhe le ithalente lakhe lelo azalwa nalo isiginci uyasicebula. So abantu abanjengalaba ukujabulisa kubabona bekhona agibele umuntu asolapha asuka khona yabona nje ukuzothenga ithikithi uzobe esibukeli into ehle kakhulu leyo. So nabanye kade bengekho abanjengosaliwa napha nabanye ubabheke okuzayo Khuzani abantu bazosupporta idea yakho ngokuphelela. Abantu abanama gigs amaningi bafethu akube nabantu bazoba ku standby abazohlala be ready ukuthi bangathola icall so that sizokwazi phela ukuthi kube nabantu abafuna ukusebenza abantu bengayicommit into eziningi ezobahlula. Sibeka kakhulu Khuzani sibonga sikubonile ukwenza umuntu yenziwa sibonga umuntu yenziwa ngikwenzele ku Khuzani nowakwenza before usasebenza no Khuzani. Nisakahle ngazo ngiyabonga.